Banyirizanganda zakoraga inzoga z'ibyuma Ngaba nabo bafashwe. Rimwe yafunze abantu 80 barimo nyiri uruganda ingufu jini rwakoraga ibyuma. Dore ngaho imbere yanyu ku mafoto bambaye amapingu. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rimwe rwatangaje ko rumaze gufata abantu 80 bakekwa kugira uruhare mu gukora ndetse no gukwirakwiza ibinyobwa bisembuye bituje ubuziranenge bizwi cyane ku izina ry'ibyuma. Muri aba kandi harimo Ntihanabayo Samuel Dore nguwo imbere yanyu uzwi Nakazungu, umuyobozi akaba na nyiri uruganda ingufu jini ndetse n'abandi bakozi b'uru ruganda. Kino gikorwa kiri mu rwego rw'iperereza rikomeje nyuma yuko inzego za leta zagura iki kibazo cy'ibinyobwa bisembuye bituje ubuziranenge bikomeje kuvugwa ko byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Kuri tariki ya 8 Kanama 2026 Rimwe yerekanye abantu 16 bafatiwe mu mujyi wa Kigali, mu gihe atangaje ko abantu bose bamaze gufatwa mu gihugu bose ari 80. Muri aba kandi berekanwe harimo Ntihanabayo Samuel Dore nguyu rwose uzwi Nakazungu, akaba n'umuyobozi ndetse na nyiri uruganda ingufu jini bakuraga ibinyobwa bisembuye. Uyu nguyu Ntihanabayo yafatiwe hamwe n'abandi bakozi babiri b'uru ruganda, barimo umwe ushinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa ndetse n'uwari ushinzwe umusaruro. Dore abandi bakozi ndetse n'abayobozi b'ibigo bafashwe. Mu bantu berekanwe na Rimwe kandi harimo Urubatosini Ayayi wari ushinzwe ibikorwa by'uruganda rwa Keri Taste and Nutrition Rwanda. Hari kandi abandi bantu bafashwe bakorana cyangwa se bafitanye isano n'ibigo bitandukanye birimo Ebenezahab, Sakala Fruit, Enterprise Urwibutso, African Buffalo, Pifani Company ndetse na Lotus Medical Group. Rimwe kandi isobanura ko iperereza ritareba nyiri uruganda gusa, ahubwo ko ari n'abandi bantu benshi batandukanye bakiko kugira uruhare muri iki kibazo. Umuvugizi wa Rimwe Dr. Banyirizanganda yavuze ko makurikiranwa harimo abakozi bashinzwe ubugenzuzi ndetse no gutanga ibyangombwa mu nzego za leta, Banyirizanganda, abakozi b'inganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abakoraga mu buryo butemewe. Umva rero ibyaha bikomeye bakekwaho. Dr. Banyirizanganda yavuze yuko abakekwaho bose bahuriye ku kibazo cy'imikoreshereze ya ethanol, ikinyabutabire gikoreshwa mu gukora ibinyobwa bisembuye. Yavuze ko bamaze gufatwa bakurikiranweho ibyaha 4 birimo guha umuntu ikintu gishobora kwica ubuzima, guhimba cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano, kunyereza umutungo ndetse no kwigomeka ku buyobozi. Rimwe kandi ivuga ko iperereza ryagaragaje ko hari n'abakoraga ibinyobwa bituje ubuziranenge, harimo kutubahiriza ibisabwa n'amabwiriza agenga urwego rw'ibinyobwa bisembuye. Umva kandi kano kadasanzwe, buriya ngo hari inganda zakoraga zitanditse, izindi zigakora ibicuruzwa bitari bifite ibyangombwa by'ubuziranenge, mu gihe ngo hari n'izindi nyinshi zagaragaye ibibazo by'isuku, gukorera ahantu hadatunganyijwe ndetse no kubangamira ibikorwa by'ubugenzuzi. Ikindi kandi Rimwe ivuga ko hari n'abanyiri inganda ndetse n'abakozi bakekwa gukoresha ibikoresho byarengeje igihe ndetse no gukoresha ibinyobwa mu buryo bwari bugamije kongera inyungu gusa, batitaye ku ngaruka bishobora kugira ku buzima bw'ababinywa. Dr. Banyirizanganda yavuze ko ibikorwa nk'ibi ngibi byakozwe n'abantu bashyira imbere inyungu zabo kurusha ubuzima bw'abaturage. Ati nta kintu cyaguranwa ubuzima bw'abantu kuko ibi byose biri gukorwa n'ineza ya rubanda. Ibyavuye mu igenzura kandi byagaragaje ko hari ibinyobwa byinshi cyane byakorwaga hakoreshejwe ethanol itatunganyijwe neza. Ibi ni inzego z'ubuzima zivuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku babinywa. Abantu bagera kuri 50 barishwe n'abandi 100 barahuma. Ikibazo cy'izi nzoga cyafashwe nk'ikibazo cy'ubuzima rusange bitewe n'ingaruka zavuzwe n'inzego za leta. Imibare yatangajwe igaragaza ko kuva muri Mutarama 2026 abantu bagera kuri 50 bamaze guhitanwa n'izi ngaruka z'inzoga zituje ubuziranenge, mu gihe abandi 100 bamaje guhuma. Iringi byatumye inzego zitandukanye za leta zirimo Rimwe, polisi, Rwanda FDA n'inzego z'ubuzima zongera imbaraga mu bikorwa byo gufunga inganda zitemewe, gukora bino bicuruzwa ku masoko ndetse no gukurikirana abantu bakekwa kubigiramo uruhare. Rero kugeza amagingo yange iperereza racyakomeje. Rimwe ivuga yuko gufata abantu bagera kuri 80 atari iherezo ry'iperereza, kuko hakomeje ibikorwa byo kumenya abantu bose bagize uruhare mu gukora, gutanga ibyangombwa, kugenzura, gukwirakwiza cyangwa se gucuruza ibinyobwa bituje ubuziranenge. Urwego rw'ubugenzacyaha Rimwe rwavuze ko hari n'abandi bantu bakomeje gushakishwa, mu gihe dosiye zamaje gufatwa zikomeje gukorwaho iperereza. Icyemezo cyo gufunga kandi inganda ndetse no gufata abantu bakekwa kugira uruhare muri ibikorwa kije mu gihe leta y'u Rwanda ishimangira ko kurengera ubuzima bw'abaturage ari byo bigomba gushyirwa imbere kurusha inyungu z'ubucuruzi. Kugeza ubu ngubu bamaze gufatwa baracyakurikiranwa n'inzego z'ubutabera, kandi biravuga ko uruhare rwa buri wese rugomba kugenerwa iperereza n'inkiko zibifitiye ububasha. Ngaye ngo kurongera cyari Ngaba Obed mwumvaga nahe n'isoko y'amakuru mwari mutizi amatwi. OB time.